Nonangkileji thereponi phaikre troxiani Cultural Affairs Department pen Sarsing Teron Langkong Habe Memorial Town Hall Dipualong Ingdeng Krekathom Rangsina Sarpo Film Award and Rangsina Sarpo Folk Artiste Award kepi kepajer ponji aphan arni ke hot ponaputhak phirangkia mailong pen pachini ponno Karbinglo Thomas Council Sar Kuarum Kido Cultural Affairs Department pen Ningkan Sek pen Ipong Mesena Lunkan Honserepo Honserepi ke theka tumaphan Kangwai Pado pen Nong Egipi Kipajer Dodo Lasi peneng Surihinira Inkora Po Ningkan Parman Ingdeng Krekathom Rangsina Sarpo Film Award and Rangsina Sarpo Folk Artiste Award ki Japan Kangwai Ponalong Soner Kep a film na pen documentary isi Gachepatialong filmamen palidunun tilong Qatar Entertainment presents pen Sarlong the Tiger, Mahamaya Karbi Film Society production pen Nanghelo Nikai Chethe, Nilip Film production pen Serkungri P, MK production pen Kanghon Judun A, Notheng P Film production pen Tokjir, RT production presents pen Kopai Ledote, Longji Okithe, K Cinema and Mino Record presents pen Parlin Parlo, Thengtom Cine presents pen Choran E Oma Joine, Lapen Matipung Boa Kata Samabay Samiti pen Thireng Wangreng Jutang documentary film Hehu Chipatialong filmamen pidunun tilo Soning ko raphuanong e pipajer ponjia hut kilang dunjia phan anam pinang ne lapen kilun ke kanta pidu ponji nong e kipi kipajer ame ke padujia hut Karbinglo Thomas Council CM Dr. Kiliram Rong hang phansi aluhi Sarpo man pen phapon lo puta Dipu Cultural Center along pen Karbinglo Thomas Council EM Surjorong Pharpen pachini ponlo Nangkileji dari Troxy ani kamsam si labangso Ingdeng Krekathom Rangsina Sarpo Lamarjana Award pen folk artist tuhan si anong i pajuji kamso si labangso anong i people like Karbinglo Thomas Council Cultural Affairs Department ahin pen si padupono si labangso long kacerap tu naman kaya ki kangwai kangsai pen singo também sabe o que é Karbinglo Society na tumsikan cepat duki mencari dulu lalu lah si pilingan Ingdeng Krekathom Ingdeng nangkili so ahud Ingdeng an kelahano dia tum lahan nong i kipiji Ingdeng pada kategori lalu kadang kami pen info rapo tu masih nak cuma tu people who is coming ini singsi termasuk Ingdeng kategori lah bang ini, nampak politik parti itu nora si singsi bangke Rangsina Sarpo Folk Artiste Award female, depo ada tu Rangsina Sarpo Folk Artiste Award male, depo sebenarnya kita tu Ingdeng bangke Special Jury Award of the Year, labang depo, sebenarnya depo bang Best Child Artist, ada tu depo Best Costume Designer, terus Ingdeng bang Best Choreographer. Troxy ban ke best comedian mate ke pacalai the keba ban ke best cinematographer se keba ban best actor in negative role female also atau ban keba ban best actor in negative role male lalu so crazy ban ke best art director consolation award. News report Karbinglo Live.